Nješka Ušidze za spokladanjem vencog na pamjatnik pod Petokraku, gdje pohovani 2646 borcoh poginulih u ošljoboditeljnej vojni od fašizma na području opštini Šid i prihodnu bešedu i programu označeni 4. juli, Dzenj borca i 7. juli, Dzenj povstanja narodov Srbiji. 7. julija delegacija opštini Šid položi venec na pamjatnik na Iriškim vencu, gdje bude otrimana i centralna preslava za Vojvodinu. Kremsija točno nješkajši Dzenj na području opštini Šid prešoli robotno. Na regionalnej drahi Šid, Berkasov, Bikić, Sot, Atištag i za Lipovaču, Privinu glavu i Molovin zakončeni roboti na opravljanju drahog, zoščim zvekšana bezpečnost u transportu, a roboti budu nastaveni i u drugih valalov u opštini. Nješka večera od 19 hodin na plošći kulturi školjarski parlamenti osnovne školi Branko Radičević i Srimski front u Šidze organizuju bazar polovnih učebnikoh, a na predaj po niskih cenoh budu ponuknuti zboku školjaroh učebniki i drugi knjiški za školjaroh šidskih klasoh u osnovne školi.